Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ustir Presiden jangka All India Trinamool Congress ba Charles Pingrop haka Hindu tarik urempang arja afulai lathap kerteng hakmat returning officer office of deputy commissioner nakabenta banyak kun haka election syaka yang dorbar tauan gejala kaban selong haka arpnyo tarik urempang arja afulai haka jengkran bigala pathai kubur ba Charles Pingrop ulong ba Trinamool Congress kan sepentri kamhok ya kuwikat bat kamai ikat kumba ke parti kala deklay yala ke kular. That the TMC will do well in the entire state, and it is my feeling that also we shall be able to form the next government. We have already spelled it out in our vision document and our manifesto and the 10 pledges we have made, so that will be part of our agenda to the people, and we are confident that we will fulfill that with the utmost sincerity and integrity. Sir, there were allegations that you and Dr. Mukul Samau will leave the PMC after the election. Let's leave it as allegations only and speculation. Kibriyo kilaban kunol ay pujait mulai. Hindi nga ngay ba agibabuon ba lang kisngo to ba de kani party balaban waray ka jingkala nung taga jala ka jongi. Te ngam jingar tatin ba inyoy ka jingkar sanjo kipait ba. If me inti bagi bobon in your job. Tamba nga jista jong ga pagbang laong but kadwa ta sunu play ay ngina la job ken sa keno ada de gajing penbit de gajing sisa gur bidong ma bakol kala fiel de mereka berikat kampil hang no no kampil hang ni pada ngala kulari fi bagi baik ba bagi pitre kam hok ya kan skim bagi ade pular bagum ga pledge ngila ai minta baik ba pulih puthi kapa ar golong mangin connect but ki vulnerable sections of the society ki BPL ki grassroots ki baduk hang ni po 19 South Shillong ki bon hagi baduk de ni kwa ban giu ya ka standard of living ya ka imlang salang joki ya ka longying longsem joki kata kadang number 2 aku bede ba development kede ka hok jong way pa way nong song sulong hang ni po jela jungi de kata nganu keren palat namar bangi don kam kita surok ki sengkin ki nala ki light ki bam di kita bro hindai hak juk mentah we don't come menora kita jik start science betumai we don't come menora kita technologies betumai lang bangin yo ban bu ya ka state jungi bu ya ka jela jungi ya konsumsi junga hak lor bagi laban mi kita gilat kelinti ki opportunities minta kesamna minta ki kena minta ban sendur ya kalawai jong isamla bagi pateng di banbut hang ne po jela jungi kadi kesian ka baningkong menta bau MDC uyo banlong MLA ka constituency ke jungi kam jujit yo breu ubalong MLA banyele MDC bila kan mau nadu mensua lada MLA uyang banyele MDC jujok pai ba jok tenrai menta kesin namar bo MLA jungi ulalong show MDC adien usayo banlong MLA pai ba sumtho ba kamlong ka badai ba uju ubreu unbat artali ka post namar kani gadon la ka jong ka function jika dis council bagi jong state kilang ke BFR te hagini ki sansnem ki balalit no UMDC jungi namar ba udan hag sarkar ukalalong kum MLA te henry nginu banong ba iklam shim ya kata ka lat kalenti kumno ban yarap ika constituency ki jungi agita ki liang baro ki jingi ki bangala kedaw mene naga benta ban yarap ipai ba haba idan ru hag sarkar kum baga pau menta kalong ba kini beroar ki dan lagajong ka lenti ya Henry hakmat jongi hamtam nagaliang jongi kum kekenhon ke bajudan nado mencuan nado kongres ne hado mentaru kalong baik ba kini beroar kilong keju lagi POM MPP UDP kini keju undan jingi pare EBM namar kini kimi na keju ketemai te lada opai ba uai ke jikersani ke MPP lani yuk UDP kalong hikum jo te naga taka daw kai ke ba ni dan kam menta balong balmon ra ya ke jingkula maka jingkula ke di panwan tam limba ke parti ke badan ni namar pindapek apa bon keneng ipai ba kongres maximum ngamnu ban ongkan 1% handrai maximum number jengki pai ba hi nangni na kongres kilawan sinisha sa TNC te naga taka daw idon ke jinget ba ke jingkerman ba
po sa thong ta si namar balai ba ka jingkasan ka jong pai ba ka jing kami lenti ka jong pai ba ban wan rai ka jing kala ka long ba ling ba jo ka ni ka sang ka no ka bangitan kani ga advantage na ka banta jo ni namar ba kimi na ka jo ka ye telada fikirsan UNPP ru kalau ka jo e kum kasan UDP ru ka jo ka UNPP bat kino ngasanan mas ka jo kamdan ka no ka jing pera pa jing ki namar kimi na ka jo ka ye te na ka tagraw kamdan kana no ka jing pera pa jing ki ka advantage ka dai ka jong ni namar mangi ira ayo pai ba kongres baro sa terhon ka jong kamor ning kalau yo mat khat prasnam ki MLA ki betibet si pausnam haba Charles Muro prasnam haba bin no batang khinjat por ka yo ban mat haba punya SSA batru haga sarkar ka bathuman upai ba usnu thu bagadan ke jingi pher ka bakhraw hatu ka ta hapdeng jong kita kisnam ki balait no batkani kisnam ka banta agisnam ki balait no upai ba uyo banya kendo bagi nom ikmat bat usnu thu ru bagadan ke jing yadai ka bacan ba hapdeng nom ikmat bat upai ba kendrai hagini kisngi ki bahadian ki bamanta ni yi ba upai ba bat nom ikmat kimdadan than ka ta jingi dai ka bacan hatu ka ta Pesyu nang taru ni bahapo jigini ki khat prasnam ki balai no si pausnam haba Charles Muro bat prasnam haba gud nongrom si pon bha ki kampan roi kala wan ha ka constituency ki jani dehendrai ha ki singi ki bala hadian gamba ka sarkar ka bathmai ka wan ba simti kamdan kono ka development ka bawan ra ni pinda pai se ki snong kamdong jingi khamtam kilinti ki sangken pin i bar khai la shi e sa bi kumto la e shara bi kumto ndan ba pai ndan bai issue ki surak pinda lai Sunu ka siapa pai, dan syu la sa stang Moria, buat Moria ru dan bahasyu mata. Umar ketangi i pai ba jenjar hadu kata. Syu hagi ni kisan senam ki balalik no, pai ba Allah thang bah. Namar balai iyo ban mat e sibun ki jing e, nadu ka corona hadu ka demonetization, bat kumta terter ni i pai ba un bah ki jing e. Ki ba mat hagi ni kisi. Ka jing kiu dor jang mar ba mardi, ndrei ka jing bom kiu pat jang ka Bible la ka satu haju. Namar kata pai ba mat ya kejing ke basakai bah kini kisi dan mar kata ni ya persang dan bakal lagawi kebor kini kisi kejing bangin wan hajan jo pai ba nak banta kuno ban yarap yu pai ba nak banta bola ban kiu seprang hakilian hagi senam ke balalek no ya dan lang baka party congress Henry na gadau ba kami kejing pat kejing pra apo jo party nagalian kejumi ko ginalam di judan ringkat bat Charles Muro bagabit nongrom adin bangi bagani ka party jingi kam washu ban klikle dia nagalian ka jingi batinong persan baro nilai rai de koi jimut ban jali lang na ka TMC ni kumbagalong manta ni dan ka jingkerman namar paiba kongres ke jingi hi kisngau ba kamdan ke jingi per hapadeng kongres ba TMC namar kabakot hi ka kongres ke INC ke National Congress kaniru ke Congress All India Tribal Congress mar Congress para Congress kamdan kono ga jing ya per hadu tata de naga takadaw nagalen ga jingi kum ga kanhon bora gawai ni la ya rai lang ya ka bangi ya lang na kani ga Congress ka bathuma de naga takadaw ngi dan ga jing kerman ga baskam ba e nongkashan ga jingi baro kini ya lang rengkat bagi hagani ga sen to bamantaro constituency bagajalahi baro gawai ni bagi dan ki jinga ki ba bon ki ba pai ba ulayo ban mat hakini ki sansnam ki balalik no hapo ke jinga lam jinga saka menta nangni se khmat ni bo ya ka thong ka ba khmat ba ka thong ka ba khmat ka jingi ka long na ka bata ban ai ka jing sakri ko ha ya pai ba jong ka constituency ba de ka jong ka jalahi par oi ni labu ha khmat ba ba ka thong ka ba kong san ka jingi hakini ki sansnam ki banwan kalong bangin pet ya ka jing kabaki samla ki kendo antam agale ka kam kajam kumjuru ban plelat plelenti ki kon samla bakila bagian halaki jong ki shisho ni namar baga constituency jingi ke constituency nong kendam kaba khandai person ki dei ki nong kendam namar kata ni buru hakmat ya karap karyang kum gawai ni ki thong ka hakmat ban kentiu ya karap karyang ban la ban yarap ye ki nong rap ki jingi bakila ban penmi yoga marap horkom badai bad leru ke marketing horkom badai nantangi buru ya ga tourism sector ungkawai ni ke sektor ke ban aila ai plenty ya ki sama ji bagila bendu kami asam ni buru ahmad ya ga education memang education gede gede na ki inta ki bahmat ban kentiu ya ga
jai bendri gejani ni hapan ikai bernyarap lagi pun gejani bagilah ban kiu sepan kiban kiu sektor di bangi hapan kai tu hagi ni singi kebanuan i hagi ni singi gejani isrok kilenti gisikir barok kilom langkrang dan bapai dan batmi namar kata hagi ni gesin ke bamanta ni hapan persang dan ba kot lakabut kebor kumno bangila ban lek ki ke bakam bahau ke bakam khau ke mata pai ba jengi ban pensop ya pai ba jengi haki lem baro la galong ha galeng galenti kisimkin bam gundi ka hel bat unta terdar bati wewe ki